LMS jersey number 0 over Moe Chun Som Zelanga jersey number 3 LMS jersey number 3 Joshua Avan Moe Joshua Helen Roritan on Sevele Dona Ryan jersey number 30 pair 13 pass to 30 jersey number 30 Ryan double screen on pair active Joshua LMS tan borong Kalpelea Joshua inside a pass Avan Mufu ve jersey number 8 pressure te om deuh nge mani final pressure ala lu thei tla lo Joshua Joshua LMS tan Joshua hot Johnson a free lane mua alea pa alute Four la omle counted Johnson lah David có thể nói thế Buffalo Triumph và chung Ava nasa Jave Helen Lowry jersey number 7 Awahan Bay Puyem Helen Lowry làm thế big man pani anon da rebound la thei turin Helen làm thế rebound lạc lên tumari Chakiman avam savalu de Chakiman Ryan rebound la Ryan akal pay Ryan convert thei do dem Ryan alute Joshua navan cross chave Joshua navam so an big man ten an ti tu dik tak tin rebound an lak sakani Ryan akal pay zel Ryan alo le Ryan Helen Lowry tan Ryan aron hot chole tan to khum mai Edward LMS tan Ryan focus screen among out alu te Ryan Helen Lowry tan kan champion chu asiat ve thei to roi ya LMS so mirror school te he category hian anon champion thei dikhan LMS lamte middle school category inter school basketball tournament 2020 champion an ni larin AI sang so theng lai zel thei turin di sak na kan la ne